split tawro BJP gi to aduga government ama semo sagi suspension of operation da yori ba kangbu se machine plan torga machine thawoina tawbne jingma khang Meitei rong pairam ponti haibane ba ko Kuki ga Meitei gi yasna dingai yasna basibu Kuki ga Meitei gi na yasna se yasna ga draw hojiki matam sida Meitei mapani changsilak ba sub group ki thokjal gi makhada chatpase Manipur gi history da yam phataba black mark ona ehoni machi nam khairaga thugairaga chatkadamneba Manipur si sakotpa Manipur ama oinanaba then ing tapa film ama porpangam na haitare ko akogi idea of Manipur ja amuk halnabagi amata ngairaba pambai si popular government ama lakpasi mayam ni am pamni ado nahangi Union Home Minister Amit Shah gi magi wafam sina maram warga miyam na pamba singdo are maloi tare thajar treko ado ge hendo odana igit ama pire si kaina ka ujik thamiba suspended inmation je ai house it jol to bayana leide sima hoi shwana adum paba adum jai ko maramdi hoi magi tha taruki magi matam se hoi president rule gi matam se 100 August round with the lawyer kanda August round de hoki mamang da ujik si phamdore na parliament ki house ani phamdore July ko mathudina August 9 thoi August 9 phamdore ko phamdore ba sigi seida moina puthuk si karino makhata na tha taruk ama thamge haibra natragana adu mamang da house dissolve tore hairaga parliament e ya la hoge haiba pot ama lakane ko adu moina makhata na sangdok ke haitaragadi amada opposition mayamgi loin madugi misai lakane ko awa mayang uduni ko yambiu ko kaina ka congress to min le ro bhanakti kari gino hogi suspend toroga sum thamis kaino dissolve to du maram kari gino haiba se adum haidau le pot amani ko dissolve toroga adagidi noina hogi ing taba porkani person dur le re aduga magi noi progress kari lege haiba pot ama takai na rakane ko hanakti yam nuaini hanaki parliament sta deba ko sai bhai khali aduna Manipur gi matang da akan da matam mapiraga debate tawna se har pasu yai opposition ko ado sagi tawdur mayam sina Manipur sin nungsiba ga tagi na teba ko a Manipur da president rules thamba pamba gi ne kan ba president rule no ha kan dissolve to pamba gi ne ko dissolve to tawraba mayam da longna se BJP di halaro sine mayam hainri sine ba si pamba gi pot amakak lei ado akoi na kari gi no BJP na hoju ba house dissolve to na sum thamisi kari gi no haragadi Rajniti politicization ko moju BJP government ama lahaning bay apam bati leram kaneba adu ragadi lahaning hai targadi another tha taruk ama mana sangdok to isi kari gino hai pot ne ko ai matam hajage sahi amaga tha taruk tang hena leiri 2027 gi March tha ba da government ama hoi mat government matam se ko are another mar tha taruk ama lowi targadi only 1 year khangai hore nata 1 year sida sahi tangkhai amadi election di tangai phadana ticket lauthopo khotopa ma toba mayamgi adum tawraga thabak tong ngamroi ko tha ahum mari duda kamai tok na government ama salairaga Manipur gi miyam na yam government ama oidoino ko adurgadi adum moidum masana dum koi khudi thigine na dum khangam pot natro aduna sing pot si yang ka da BJP na hojik tori si tongge ngai tok jarasu ahoi na thukpa adum tawrage Manipur da BJP government later su yare aina ai khanba mali moi ma to se ko aduga then government ama lehenge adagi den popular government ama thamge adagi den Manipur gi miyam si mana pamba hoi thabak kha tawhunge chakho thorang kha tawhunge hai targadi kar lakshan na tawya thok hoi udi nata hojiki mana haidna hoi akhoi si yasna dingai haibane ko Kuki ga Meitei ga yasna dingai yasna basibu Kuki ga Meitei gi na yasna se yasna ga draw hojiki matam sida Meitei na khut thangala akhoi chaira tawre Kuki na hoi da haraga Kuki na khoi yasna na hai ga draw ado Kuki da hoi chaira tawraga master la le ya ga draw si pot se man le ko aduna masida tawge thawk sti karano central government na tawguda thabak ne ba ko BJP na tawguda thabak ne ba adu tawju tawdana wa hoi wa koi shudna adagi o phai mayam surga sum tawraga pana ba sum leiraga Manipur sida awa ba phim ma mai hong ali je masik kari marang gino je masine ba khoina ne do je aduna aina khali Manipur da moina pufam makak ngai mai pandam makak ching mana ngai ri bako kaino ngai ri hakada Manipur da leidiba khulai paiba la lobo sing se mashi lotion matam mana par adugi lotion na bagi mana makal makha kayagi plan mayam ama tawri torong maner kali khoina khambada mashi gi media speculation ha su yai ko then Myanmar da storm bayai amada storm bayai amada storm bayai loi storm bayai ko tawri mayam se aduna masaki moji
kuki se karana nikpno hari nga sa ko myamna phong adum miyamna hainai duni ko aina haibo hak nga ke nati aduna India gi proxy army se kuki ni haibadi sai su je India na sana bani kaidor pasa piri mi ne pasa piri ni ne pasa piri sanari mi ne sido ina hoje game na ma sem ne bung lango ko langada nongmei ta kapakani sumna kandagi adu irang ta thon gani sumagi pot amakak moin man ba sana bagi bami ma koina tai ko aduna lalo bagi irang si Manipur da gi lotion bagi pandam ma da drama bagi makada moina kuki se sina banina kuki se matam chupada moina phadayam na aran ba toro so ko moina khoi wakai mayam nganga su moisi yeng na badong lodi ado moisi maral ngapi badong adum toroga dum leye ko aduna moi ngak chen bak thorang su moina lower leye ko Pahujiki kangpok pisa mayang kang wani kayam laki impal dagi asu kasu lu butau chuna tiba se ada mun sada sangmai da nga thamne wa natro ako da aduga ing taw phim porkani na muina pari se kamai porko no thabak kim chau su na adna hujik su hando khai da su mari buga men hando podu mo hujik bilateral torga su se dum chana be phim da ledo sidi natro aduna Meitei da thamba nungsibgi mienga then kuki da thamba nungsibgi mienga ani si yamna khene khene si karino hagada ngasagi khoina sum pabe wani ko lanoba haibase Manipur gi laimai dagi mutat pami ado mutat anabe gi damakta kuki singbu moina khulai oina sinaba oigane na khali parama asuna kanda podama sinaba oirangane na khali ado masi kayam ko boksina to no haibado man haidu sai mari manga changbosu yai haibane tro mari changbosu yai haibane tro samani aduni government semolo haida gadi aina last ta hajeningi BJP ge MLA sing noina BJP ta sum leiraba adum MLA oina adum noi adum laim dum leirani ko amung handa ka su karanoi aduga amung na noi leipaki seba tawge miyang ge seba tawge na khanba su khaloranu nadra hujik matam khara leiringai sida laibuk yengbida tawgera MLA se BJP ge MLA se kunthra ga tare netra kunthra tare sida kun manga khak thoraga adum game nama dum semba yai aduga den disqualified tabusu tawroi nadra aduna noigi warekto aduni yam maru ina ngai se miyamna popular government ama seba pami ado popular government ama seba se aina semdong mate MLA noina semgada bani nadra BJP gi MLA kun manga mathau tai hojik nadra MLA singdo hojik ti pulle haiso haire thorang su loire haire gadi split tawro BJP gi to aduga government ama semo si ai haining swan High Court ki order amana Manipur da irang thon bani na low base masi mana high base asi yamna sathina lale madu sama lan ba pot amani adugi mamang tagi thodu wathuk mayam thok ba hawra bani ko adagi forest ki bit mai thaba amma to mayam hai boil torga leira ba pot amane ko adu thok tar ka di ganu da khoi kampu pita kari gi thokte then adagi di tangkhul isri naw sin kari gi hawrakte nadra redi dipun sabindari ni aduga high court na bu khoigi parliament yogdana ST sim kanglup mada pibangambra authority oibra judge si kaino high court ki judge si wakal uta poramani masana so dum mayam da high redana wakal uta poramani mina haidi khoigi thabam thokpa pot khara leibudu thau haibani natra demand to ibu mayam du thau haibani bako recommend to haibani te adudi moyam chathina lan pot amane ado sagi akhoi si namdaba yarang na ba moi sumna heto bi yara parliament ka si miman ta pon tida moi thokpa dum pang je laga ma tok laga salai bagi mong ga dum lei maya je pakta ta mong ga lebo ko Manipur ga si kamai to ri karam balon chali kari wakhan khali ga si moi na khangba mayam tu na khangba gi mami si ai ta brai na khali hoji akhoi na silai kan sida yeng se bako Manipur da kuki singi demand karam ba demand sagi separate administration je India ka mina adam hingalaga thammi uje hingala thammi ni ko moina hingala thammi ni masi se taseng bagi di masi demand je hingada ba demand na te amuk tar loiba kutha amuk tar loiba ya ba demand mai ji ko aduni adu uje sa habi duni ras sa habi duni Manipur da thoi ba kanglup ki irang oye na khoina masi se udi sagi suspension of operation da yori ba kangbu se machine plan torga machine thawoi na tawbne ya jingma khang Meitei ngai param ponti ni Meitei ngai le ponti ne kamai to gro nong meiji pari no hardi hingnana bane na so haibi yare then moi kangmu na pitok bane so haibi ye sumdai ja government machine manaraga moi machine manar pi ba khong ponte bo hana na ba atung ba plan ma to brai so hoi khangde natra mamdi akhoi da Meitei da hanong moi am lei si khangga da ba pot amane khoi khamina ga da pot amane aduna ngasai ki si lakan ji da akhoi gi ujik bafar zone na ma semi ujina kamai to re
ngasagi magi demand je hingalle buffer zone jo hingalle nadra buffer zone sina kaidore ngasagi Meitei gi lam hayama ade Kuki gi lam hayama moina khadok pire nadra khadok pire adu akhoina sangbadi yadre moina sangbadi yai nadra sanga kapai natro somna kanda ba longmi ma soije sanga lei natro lanthori natro sine bo adare security force lai tabra hoi changlo ke de lai ni kara de no photo kapu ye de Meitei gi lam ni ye buffer zone sang ye na photo kapu bu gi ne na kesum sang yau ye ni pharaga kesum sang yau ye ni bako adudi Meitei lakna ge haibane mi Meitei lakna ge Meitei ya chan ge haibase hoi BJP gi target oina tawi masine ba aikoina puba ya da ba thamoi sida puba ngam da ba maichak mayam ma faure se ko amugi ngasi ani ni ko ina pijere se amana karam pi he ngasai ai haijabu ni akogi kano se mugi demand se india ga mena hingal ga thami kayam kuire hingal je sei ani hele ko hingal thame atopa amana kamai tore magi lam to khaina Kuki gi lam Meitei gi lam na khaido ga moina security ro nga ga le na lam nga le na atopa amana amuk kamai do gibu national highway hokta Meitei jing satpa ya hande natra ado February kya tang ma phala ni pala ar to do sap chala da bani chala lu oina haire ko ado ga gibu gung gung to ga dum to khre natra india ga men sibu kui Kuki gi pi khar gi kano makhar da sanga bar khang de ba ko mo khungya makhar sanga bar khang de ba ko kain to di natra ado di Meitei si ke dong india ga citizen amane na india ga men long du no haiba port ma khoi wang oina hang da bang makte ba ko adura ngasai india ga citizen da yawe kadare article 19 clause 1 clause di dan yaule ra pone ko ai gi leipak ai gi iramdam sida a citizen da ama oina chaning ba the free movement do adum lei sakada bani sapai yai haire sapai ya basi kaya sai ka sure khoina tha ni ga makhai phajal amni ko khoi chadar ti sinatra sibo khoina kan to thinga moina thinga tambada india ga mena kan to da bani ko natro adudi constitution je kana thugai adi Kuki khara thugai adu kara kadawi india ga mena sogoli sawali de kaino ari akoi chappa ya bagin jana bla bi sendra gadi moi sawat panatro sikara no moi ha ta phami nei adu Meitei sing ha ga ma ga government mama gi government duna kai wale lormi suspension of operation je masi to se na hare adu to si ho udo tawre na hare udo tawre ba poto sakari gi udo tawre no si mai yam na seng na phadana palle udo to ba se government na to banati natra Manipur Legislative Assembly na March ki tang tara 2024 da warep lawrabani endorse to warabani ko aduna cabinet no jadun March ki tang tara 2023 jana cabinet adu tang kene ga jari dagi lothok pase assembly su tawi assembly na 2024 gi February tang kun mapan da smai tore adu tawdo assembly esi kaino masi assembly di gano da di democracy sat paleba amada di supreme ni house na leader house na supreme ni house gi henbam ta lei ponte bako aduna lori bo warep tu bhokta india na thoi wawai di atra akoi gi Manipur gi miyam gi khadabam oiriba nainafam oiriba housing na moina suspend to thamibam pham je masjid logo wari phokta india na koi ikai khumna bi de natra aduna moigi to khaiba wari ma puthoga adu thongni ada thongni ga tar wari sanari siniko adu Meitei da no akoi gi security force da ngong ta noi marum da kap ke da Kuki jingje adu ga mogi sis fair tong ris kai no sini moina puthokba adu moina sis fair zo hoba natra sis fair zo to bi ba adu moina pusa zo pi ba adu Meitei jo halan bata ka doi India gi kangu ma yawi have se thabak na tai aina haiba nati aduna aina akon bada aina haijeningi mayam da akoi gi Meitei akoi se akoi gi mayon lam kangu sina ba akoi si yam hanta na khali aduna akoi gi leaders sing je kitang wakhal ta ba sumi yada bo ye je akoi leaders sing da warap lobi akoi tung injage na Manipur tampak le Meitei ayam badi PR lak pa haraw was yawe PR gi hek mamang dale remi je lawlessness ne ba akiba khotpa yumna mob toksan bi nongoi kapsan bi adumadi handagre na right aduga hojik sarkar lakani me lang bi singji PR thamgibe mawong Shri Birena resign tawgibe mawong timing constitutional crisis laigrabane ba 180 days hendokrabane ba 186th ne ba enumerated suspension thamise aduna hojik sarkar semgane any case awera ma tabera constitutional crisis laigre assembly dissolve tawrani haidine ba adu hojik assembly dissolve tawdrisi karigino india ko mena angkama yakan holi ba MLA singi top amari mogi local area development pharan khar tingje rasu akhogi
2027 ꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ election ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ once assembly dissolve ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ within 6 months election ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ 2027 ꯒꯤ February March ꯗ election ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏ already election commission ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥ 6 ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯈꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ June July ꯁꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯏꯗ assembly dissolve ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ once assembly ꯁꯦ dissolve ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ election ꯁꯦ ꯊꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ aduna somehow parliament da khonthi kar charju keno si tobo phain khale adugi jo mathakta manipur gi hojik lariba akhoi mla sing je masi center da makhoi reputation phajideba former home secretary goramba jk pilaina haidna manipur gi leader sing che ma BJP congress wanate delhi da lagan makhoi policy matter ka kain da khanade paisa pi haro loi chen gi hai ba irang hore matung yam ikai ba thogdo amsu thokki ba khabar da yawgi ba ko manipur gi mantri mi yaw na mla mi am unaraga ati de una phang rajnath singh unaru re ko rajnath singh unaraga moi aham wahi je kari haige da akhoi manipur lei bi yar da na chela abani hai center kai makhra to bi hoyo rajnath se yam hai sing ba season politician ne mana kari to bi yage na hai kan da moi na hai ru ba se kaino ne ba kari hai tare Air Force ki helicopter season na popi yan thar mateng pambi usne ba khabar ga ting nei si khabar la na tawi ke no khangte ko adu makok ta wakhan yaw da yam pangba manipur gi irang jema gi thamoi da phawr ga soltan ba solution pur ga masi akhoi government of India ne approve to honbi kan hai bin tawa leiya da jela bani kari athano move na tale e have ne ba rajana na hai de so rajana hai pa phare Air Force ki helicopter pike but state government gi request ma tahon biro adum taw gidre na ko samaina akhoi gi ha uдар ka pada ka tawle ipen ba ipen thok mok sum chana le bido masima yaroi aduga handaki MLA singchi amarom de mara yam thire chai in makha MLA ware solution krani aduga hujik si manipur da sarkar leite ban de leye ba central rule ne ba governor na state ki puri ko adu de khoi praja ma na leiro de sarkar da ngasin x na wone hayena wana wone soidre adu da tawni me amje sida praja se confidence da governor ki rule se undermine ta hole sarkar leiter bi lowe ba hoje governor ki rule khulong cha ba khoi low ya bam leiba pe in the manipur to problem me amje corruption da yim khoi obne ba development da khangde amada khangde kuki ga maite khanare corruption je rut loi leibne ba manipur da leiba chronic corruption jangrang na hangi nate mase kadongai da akhoi elected government no muthut pa ngamoe ba sakma yengngi da masa musu corrupt obi yawru bun ne tigal ka raina one sided obi su yaro ba aduna governor ki rule leading is the political party CSO mayamna law and order ki side ma tobiro yare center ka tanar to ba aduga your excellency na manipur charge for the corruption je root of tobio sakma yeng da bida mamangi government sing 2020 dagi lakhi ba 2070 dagi lakhi ba adu mayam na center ki paisa mayam na fajana fura laga hojik moi black money mayam na politics sanari na masi muthat piramo na hai bida khoi bidi kana ba lahu bi yae ba adu PR rule gi manung se yam thu na hai ta koi gi yam thu na koi gi officer singi bureaucrat officer singi transfer to to buse mayam haina bisi PR gi regime da suk to buse handa gi san aham bani aduna si su koi corruption amount tor ya bu area la ama se insu yem da governor chief secretary na makhoi gi tawbung ngoda ba tawge na ningi keno se sigi machinery sing the fit in tawdaba mi sing some thidor pa male ba kana gun di mayang atna pale habis yawi ko aduga yamna khoina amukha khoina mark to do me professional labor IPS 2024 gi base tara to pusleki ba manipur history ne ba habi police ki DGP na traga se ADGP mayam SP sing na control ngam de lowest akhoi gi hajigi hariba professional IPS sing na pu leibi ari je police station da ne ba osi boina or some SDB boina adugi level bokta akhoi gi kitang chakma yeng na da ba political leaning leita ba mayam ma thamaka da law and order se impose to gen khalle go aduna hujigi frequent transfer posting je favoritism mi ude aina sum khanda cleansing process hai kari hai tare lan changam da kan da khara matik cha fit hoiba streamline to thoka madugi to bugi mong ne uye ba aro governor si mana local universities da ai thabak to gen khanma mali mana kitang akhoi na pen da ba si march sang nipan da
highway hangdo na amishana haizale mas try tawre mi masira to ya chobor kanu tore ko madu heavy handed wena ani hulak try tawda highway dum hangane ba hojik se Ministry of Home Affairs na highway hangna ba hona ba matamda aroi bada Kuki SOO group ta moina request to phiom dila eba noi hojik highway hangandra ga di noi gi SOO extension toroi ano gi stipend kakani kaina highway chinga pressure kara pz tai ba ko ada Kuki sing tumin lari hojik akhoi Manipur lam maruna kangpo pi se scheduled traffic reserve sit nate achi general gi neba असीदे चटपदा कुकी मपाने चंगलक SOO ग्रुप की थोगजाल के मखादा चटपसे मणिपुर की हिस्ट्री दा या फटब ब्लैक मार्क होने एहोने मसी नमखायरगा थुगायरगा चटकदमनेबा मसी के एटीट्यूड छे इरांग हे हरकुम पतंदा कुलिसिंगना सिक्योरिटी एडवाइजर हे ओइबगा माना अमुकसु फोंदो के एम जानंगी देबा माना हाइबे करिनो हाईवे थिंगिबे मरुना कापो नमखायरगा चपे बट यानरगा चपना फये माजे पुलिस ऑफिसर ने सिदला इसी जाननबा लाइब्रा पुलिस की मथाउ तो होबा ओके हाईवे थिंग जे नंखारे थुगारे चलो तो इन ब्लॉकेट से फारे एने से पाजले थमु रबर बुलेट का कापसलो कैरेक्ट थिंग दे मोय राइट नवांग वम यावे अदुना मणिपुर दा मेजॉरिटी व लाइबा मैतेई सिंगा सेंटन अखोई फोर कुकी की लालाबु जिन हाइजरगा हाईवे हांग बासे एनी टाइम मोई पेन रका ना मु थिंग या बगी अधिकारम लाएबा यस मखोय दा हाइजरगा अंदा मखोय दा हायर कांदा याबु पेम इवन हंदा लेटेस्ट वेना हंदा थाजरा अनिरंग वारी सानै से तांग 3 तुक इवन वारी सानै की बनी SOO ग्रुप का कोई एमएचए का मदुदा सुदुम हाइदी मखोय वारी सानगरे स्ट्रेस तोगरे हाईवे ओपनिंग की मतंग दा याम फजन वारी सानगरे है वाफम से फोंदो यादर इट मींस हाईवे हंगदोंग है टारगेट SOO ग्रुप ता तानबी फेम लाइस मोई की थौजाले चपदो यस मणिपुर की सेंटर हंगदोंग टारगेट अदुगी अनि सुबदा गुवाहाटी दा फमगिबा मिफमदा एमएलए मापन प्रेजेंट वगी एमएलए मरीना अनो पॉसिबल गवर्नमेंट व सपोर्ट टौनिंग वा उद्दी ओके एमएलए मंगा मंदी तमिल लई अदु SOO ग्रुप सिंना मोइना सपोर्ट तौरय होम मिनिस्टर कंडीशन थंगरे तोकिनेबा अदु अखोइना ममांग SOO ग्रुप से राइट कनो तरमेबा मरुमदल सुंतमिन लई करे हुजि ममांग थोलेना नेक्स्ट अखोइ गोल्डन ट्रायंगल जे मणिपुर शिप तरको मतलब गोल्डन ट्रायंगल की ड्रग लॉर्ड सिंग जे मसा प्राइवेट आर्मी लोइन देबा हारिबा प्राइवेट आर्मी दगी मॉडल दा मणिपुर दा SOO ग्रुप में हमसे लिंक लगबनेबा सिगा इंडिया गवर्नमेंट गा अखोइ सुन साइन तनोरी से इंडिया गवर्नमेंट जे खोइ काइ नाइ ने अदु जे बथदा मुगी तो लिसिंग तरु तो पिरे तो से